Чтоб понимали, что здесь сейчас, блядь, все поле в минах, только те сверху. Pada Kamis 16 Februari 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan peristiwa yang jarang terjadi di zona operasi militer khusus, di mana tank angkatan bersenjata Ukraina hancur total karena ulah mereka sendiri. Ya, akibat berputar arah pada posisi yang salah, tank Ukraina menabrak ranjau anti-tank yang mereka pasang sendiri. Imbasnya, ledakan dahsyat terjadi hingga menghancurkan tank tersebut seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Тротил лежит. Вон, все в минах. Все в минах, бля. Вот так все поле вон идет. Вот такие вот дела. Одна интересная штучка. Ехали, наши и взорвались, бля. Чтоб понимали, что здесь сейчас, блядь, все поле в минах, только те сверху, а эти все, понимали, вкопанные, блядь. Вот они, блядь, все поле, сука, усеяно ими, блядь, полностью усеяно все. Все поле вон в минах. Тротил лежит. Вон, все в минах. Все в минах, бля. Вот так все поле вон идет. Вот такие вот дела. Sejauh ini, selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan 385 pesawat Ukraina, 208 helikopter dan 3.132 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 139.770 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-358.